Күрәк бастыкы түһүмәгә же керген төрүчүтә, же керген гербәдә. Же керген төрүчүтүн билиһиннәре бин. Мен ағам Прокопий өттүнен әһәм Яков Николаевич, әбәм Александра Прокопьевна. Ием Татьяна өттүнен әһәм Иван Николаевич, әбәм Анна Николаевна. Бирге төрәбиттер беспит. Әжием Александра, убайым Иван, әжидерим Сардана, Анна, уанна мен мурун бүйөтө кыз Антонина. Әжием Александра кергена Сандал, кызтара Даяна. Убайым Иван кергена Уйгулана, уоллара Жулусхан, кызтара Уридана. Әжием Сардана кергена Михаил. Әжием Анна студент. Бәйем хаты орта сколатын 60 клаһын үйренә читәбин. Эл туруктах же кергени чолбан соғыска холуоғын. Әйлә хыл холумтанын, әйә холуылдар тәнниягын. Айхалланнын ытык аға, ереме же бахалыга. Урыйданнын алгыһынан күнді күн күбәй иебит. Үлә үйерәх арыллатын, оға саңата чөпчардын. Же керген жол уята, же керген кең аймақ. Күрәхбет үһүс түһүмәгә же кергенинен асыстаһы. Беге же керген сөбүлү распыт, же тәгы кемпет, онна пончик. Әйәхә бу аспыт рецепттарын билиһиннәр бит. Же тәгы кемпет петушок. Бу кемпет сахартан оңоһуллар. Хайдах оңоһулларын билиһиннәр ягым. Стакан аңара сахар, 2 столовая ложка у, лимонная кислота, чайная ложка төбөтүгер. Мас арыта, палочка мас. Кемпет ихитин арынан сотабут, уанна белемнән оңорбут сахардах сироп путун кутабут, мас палочка бутун урабут, уанна тоңорабут. Тоңмутун кеннә кемпет бутун арарабут. Пончик. Бихеханада 5 грамм сахар, 7 грамм дрожжи, 5 мл сылас у, 7 мл сылас үт, 5 грамм туз, 1 устука сымыт, 205 грамм бурдук, 15 грамм ынағарыта, 5 грамм сахарный пудра. Сымнағас тестің орабыт, тәнетәбіт. Түгірік гына бұхабыт, уанна қабардақы бұхарабыт. Сойтан баран үрдүтүгер сахарный пудра ыһык қасып, ол әбетер шоколад бihek қасып. Үрдүн кергетәбіт. Минигестик ахаң. Төрдүс түһүмәк же керген үләстере. Биһиги же керген айылғаға чугаспыт, олықпудун үленен кергетебит. Сардана боландылары